إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مسلمان بەڕێزەکان، خوشک و برا بەڕێزەکان، ئاینی پیرۆزی ئیسلام گرنگیەکی زۆری داوەتە ئامۆژگاریکردن و ساغی و نەسیحەت لەبەر خاتری خوای پەروەردگار، و هەندێ ئاداب و ڕەوشت و ئاکاریشی بۆ دیاری کردووە تاوەکو ئەو نەسیحەت و ئامۆژگاریە بەرهەمی خۆی بدا، ئامانجی خۆی بپێکێ. چونکە بەڕاستی نەسیحەت ئامۆژگاری ڕۆڵێکی گرنگی هەیە بۆ پاراستنی تاکی مسلمان و هەروەها بۆ پاراستنی کۆمەلگای مسلمانان. خوای تەعالا لە قورئانی پیرۆزە لە سوورەتی ئالی عیمرانە لە ئایەتی 104 ئەفەرمێ: وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. با ئومەتێکتان تیابێ یان کۆمەڵە خەڵکانێکتان تیابێ خەڵکی بانگ بکەن بۆ لای چاکە و خێر، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، وەئەمر و فەرمان بە چاکە بکەن، بەشتی جوان و پاک بکەن، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، و قەدەغەش بکەن لە خراپە و خراپەکاری، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یعنی بەڕاستی ئەو کۆمەلگایە سەرفرازە بن کەوا ئەمر بە چاکەیان تیاما بێ، قەدەغەکردن لە خراپەیان تیاما بێ، خەڵکانێک هەبن لێ ببڕێن بۆ بانگەوازکردنی خەڵکی بۆ لای خێر و چاکە، واتە نەسیحەت و ئامۆژگاری خەڵک بکەن. ولو حديثيش كإمام مسلم أي جريته لا أوسي بني تميم دارية وخويل الرازي بصحابي بيغمري إخوة صلى الله عليه وسلم، كوا بيغمري إخوة صلى الله عليه وسلم سيجار لسريك فرموي براسي: إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة. واتا دين ئاین بریتیە لە ئامۆژگاری، لە ساغی، لە نەسیحەتکردنی یەکتری. سێ جار پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئەمەی دووبارە کردەوە. سەحابەکان فەرموویان: ئەی پێغەمبەری خوا، بۆ کێ؟ فەرمووی: بۆ خوا، بۆ پێغەمبەری خوا، بۆ کتێبی خوا، بۆ کاربەدەستان و زانایانی ئیسلام، بۆ هەموو خەڵکی. نەسیحەت و ئامۆژگاریکردن یەکێکن لە پایە گرنگەکان لەم ئیسلام و لەم ئاینەی ئێمە. بۆیە ئیمامی ئیبن حەجەر ئەفەرمێ ئەم حەدیثەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم چواریەکی ئاینی، چواریەکی ئیسلامی لەسەر ڕاوەستاوە. یعنی مەقسەد نەسیحەتە. ئەوەندە گرنگە نەسیحەت، ئەتوانی بڵێ چواریەکی ئیسلام لەسەر ئەو نەسیحەتە ڕاوەستاوە. وهروها إمامي نوويش أفرمي أم حديثة أواندا قرنقا باسي نصيحته، يعني مقصد ليرة حديثي نصيحتك أواندا قرنقا أتواني بليه همو إسلامي لسرا واستاوى. چونك إسلام إيمان بريتية لا آموشگاري كردن يكتري، وكاري همو پیغمبركانيش أو بوا. پیغمبران صلاة والسلام إخوان لسر بي خواهي قوربو أو ناردوني أو تا تماشاك لا سورة أعراف لآياتي 62 خواهي تعالى لسر زماني پیغمبر نوح
صلاة والسلام إخوائي ليبي أفرمي أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. من بيامي خواتان بي أجينم وآموشگاریتان أكم وأوي من أيزانم إيوه نايزانن. هروها هود عليه السلام بقومك أفرمي وأنا لكم ناصح أمين. وهروها صالح عليه السلام بثمودي قومي أفرمي أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. أو من بيامي خوان بيجاندن آموشگاريم كردن بلام إيوه قوم يكن آموشگاري كرانتان خوش ناوي ئەوانەتان خۆش ناوێت کە ئامۆژگاریتانەکەن. یعنی پێغەمبەران سەڵات و سەلامی خوایان لێبێ پەیامێک کە ئەیانگەیان بە نەسیحەت و ئامۆژگاری و ساغیەوە ئەیانگەیان بە قەومەکەیان بە ئەو پەڕی ئەمانەت و دەستپاکیەوە ئەیانگەیان. یعنی ئیشی پێغەمبەران نەسیحەت و ئامۆژگاری بووە. هەر ئوممەتێ ئامۆژگاری تیان نەمێنێ نەسیحەتی تیان نەمێنێ خۆشەویستەکانم دوور نییە خوای پەروەردگار لە ناویان بەرێ. ئەوە تا لەو حەدیثەیە کە ئیمامی ئەحمەد ئەیگێڕێتەوە پێغەمبەری خۆشەویست ئەفەرمێ بەو زاتەی کە نەفسی منی بەدەسە کە خوای پەروەردگارە ئەمر بە چاکە ئەکەن و قەدەغە لە خراپە ئەکەن یان خوای تەعالا عەزاب و عیقابێکتان بەسەرا دائەبەزێنێ لەسەرتان هەڵی ناگرێ هەتا نەگەڕێنەوە بۆ لای خوا. ئەگەر بەردەوامیش بن لەسەر خراپەکاریەکانتان و واز لە ئەمر بە چاکە و نەهی لە خراپە بێنن ئەو کاتانە دوعا ئەکەن خوای گەورە دوعاکانتان قبول ناکا. ئیتر گلەیەکانتان لەسەر خۆتانە بێ. لەبەر گرنگی نەسیحەت خۆشەویستەکانم هەندی ئاداب بۆ ئەو کەسانە دانراوە کە نەسیحەت ئەکەن و هەندی ئادابیش بۆ ئەو کەسانەی کە نەسیحەت وەرئەگرن یعنی نەسیحەت ئەکرێن. جا من هەندێکیتان عەرزەکەم با پێشە باسی ئەوانە بکەن کە نەسیحەت ئەکەن. یەکەم أن تكون خالصة لوجه الله وهدفها إرضاء الله تعالى وحده. أو نصيحتي كأيكي لبر خاطري خوابه هيج ما بس يكت نبي بو أو النبي خوت هالني بو أو النبي برانبر بشكيني توا. نصيحته آموشگاري قرص لسردلان براينا كرت فرمويانا قصي حق الرقة كسيك اگر حر بيت بلي الليلة هل صبرو ايو بيت ناخوشة قرصة قرانا بويا بيويستي بوهيا لدل ودرچي او جاء دا لدل نصيحت اگر لدل ودرنچي ناقات دل وابي الزور با خالصانه ولا بر خاطري خواي پروردگار اداي بكي تاوكو جي خوي بگري. ڕۆژێکیان سڵەی کوڕی ئەشیم کە یەکێک بووە لە پیاوچاکان دەگەڵ کۆمەڵێک لە تەلەبەکانیە کابرایە کە بینن کارێکەکە کارەکەی پێچەوانەی سنەتی پێغەمبەرە صلی الله عليه وسلم. تەلەبەکانی پەلاماری ئەدەن نیەتیان ئەوەیە کە وە زۆر کارەکەی پێ بگۆڕن. ئەمیش ئەفەرمێ پەلەمەکەن ئێسە من پێتان پیشانە دەم چۆن ئەم شتانە ئەگۆڕێ. بانگی ئەو کەسە ئەکا و پێ ئەڵێ بەڕێزەکەم فلان احتیاجیەکەم پێتە یان پێویستیەکەم پێتە جێبەجێیەکەی شەڵێ بەڵێ مامەگیان لە خزمەتتام ئەڵێ کوڕم ئەو کارەی کە ئەیکەی ئەمە پێچەوانەی سنەتی پێغەمبەرە صلی الله عليه وسلم ئەتوانی چاکی بکەی ئەڵێ بەسەر چاوان بە ئەو پەڕی ڕێزەوە چاکێکەم ئەڵێ چاکێکا و دوایە پیانە فەرمێ ئەگەر ئێوە پەلامارتان بدایە ئەو کاتە نەی ئەکرد و ڕێزیشی لێ نەئەگرتن وە کێشەیەکیش دروسە بوو بەڵام کاتێ بەم ئوسلوبە داوام لێ کرد بینیتان چۆن جێبەجێ کرد و ئەو پەڕی ڕێزیشی گرت. یعنی ئەگەر کار بۆ خوا بێ زۆربەی جار طبعا بۆ خوا بێ و بە پێی شەریعەتی خوا بێ بە حکمەتەوە بێ زۆربەی جار بەرهەمی خۆی ئەدا. ڕۆژێکیان ئەبوو دەردە سەحابەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بینی کۆمەڵە خەڵکێک ئەدەن لە زەلامێ گوێنی پێدەن قسەی ناشرینی پێکەن کە زەلامەکە گوناحێکی کردووە. طبعا هەمومان گوناحەکەین کەسی بێگوناح نییە لەسەر ڕووی زەویە. ئەمە ئەبوو دەردە ئەیزانێ بەڵام ئەو خەڵکە بەعام کاتی ئەبینن کەسێ گوناحەکە گوناحەکانی خۆیانیان لەبیر ئەچێتەوە. زۆربەی خەڵک کاتێ ببینن کەسی هەڵەیەکەکە هەڵەکانی خۆیانیان لەبیر ئەچێتەوە بەس ئینەکە ئەوە بینن.
جاء أبو الدرداء كأبين أوان واكن فرموي براين تماشاي من بكن تماشايان كرد فرموي اگر او براتانا ئێستا بکەوێتە ناو چاڵێکەوە لە فەوتانە بێ چیەکەن؟ وتیان وەڵا دەستی بۆ ڕائەکێشین و دەریەکەینە سەرەوە. دەی فەرمووی براکەتان ئێستا کەوتۆتە چاڵێکەوە، یعنی کەوتۆتە گوناحێکەوە، ئێوە ئەڕۆن زیاتر خۆڵەکەنە سەر یا و زیاتر ئەیکەنە خوارەوە بۆی بفەوتێ. ئەی نەسیحەت چۆن وا ئەبێ؟ نەسیحەت بە جمان و بە قسەی ناشرین و بە لێدان ئەبێ، یان وەکو بە ئامۆژگاری جوان و بە شێوازێک دەستی ڕاکێشیت لە گوناحەکە دەریکەی، ئاوا نەسیحەت ئەکرێ. دووهەم، لا تنصح بناء على شبهة أو ظن لم تتثبت منه. هل خوتوا دسمك بقى مشغاري كسيك لسر شتيك قماناوي، يعني قمانة جاري كان نبوة الراستي بود در نكوتو عامش تصط لصط راسه دسكي بقى مشغاري كردني أو كسا لسر شتيك قمانة لواني وانوي او كاتب الراسي اموشگاري كد لشوني خويا درنا، يعني برهمي خوينيه لشوني خويا نابي. خوي تعالى لقرآن بيروزا نصيحت ما نكابي ما نفرميا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. اگر كسي خبرك بوتان هنا هوالك بوتان هنا تأكيد كان چونك لوانه وانا بي يولا خوتانوا لو كاتب بريار ادن بريار كانتان جي خوي ناغري شت اگر تأكيد نبي لسطا صد لخوتوا ميكا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لو انا بهوي او قمانتانوا يان او قسا قماناويوا خلقان يكتوشي بكي يتبر زمانتان يا بكي يتبر دستان آزاري بدن دعاي پشیمانی هلا کیشن دركه وانيه پشیمانیتان بو مینێتەوە. ولا حل سورة حجرات خوای تعالى بأيمي مسلمان أفرمي بعام يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. خلقنا زورك لقمانا كان أويك شتانيك تأكيد نيد زور بي أوانا درو درشي وتاوانا بوي خوتاني ليه بپارێزن، خۆتانی لێ بپارێزن، شتێک کە تەئکیدت نەکرد خۆتی لێ مەدە. ئامۆژگاریش وایە ئیسە تۆ کەسێک بگری لە خۆتەوە دەستکەی بە قسەکردن پێی و ئامۆژگاری بکەی گوایە عەلا ئەساس لەسەر شتێک کە کابرا نەیکرد بێ زۆر ناخۆشە. جا ئەبێ ئاگامان لە خۆمان بێ. دائما ئینسانی مسلمانیش وەکو ئیمامی عومەر ئەفەرمێ ئەگەر شتێکی بیست یا شتێکی بینی لە کەسێک دائما گومانی باش بە کابرا ببا، حتا مەجالی تایە بیخەرە سەر لای باشیەکەیە، یەکسەر گومانی خراپ بە کەسەکە مەبە، چونکە لەوانەیە ئەو کارەوە تۆ وای بینی پشتی ئەو کارەوە نەبێ. جار وهەیە عەکسە، ئەو شتە تۆ وە شێوەیەک ئەیبینی بەڵام سەیرەکەی لە پشتەوە وانییە و شێوەیەکی ترە. پیاوچاکان ئاوا بوون. ڕۆژێکیان طلحي كري عبد الرحمن كري عوف تابعية وكري عبد الرحمن صحابي في غمرة عشرين مبشرة جنكي في إليه براسي خراب ترين قوم أوانا لدوري تو فرمي نحن بوشي يكسر أوا بريارة دي شون أم بريارة دا وتي والله كاتيك همان بيو دسمان بروا جالين بياريكي زور سخيبوا أم طلحية ألين أولا سخيبوا حرشي دس كوتوف بماوەیەکی کەم سەرفی کردە لەسەر خەڵکی دوای مدەیەک فەقیر کەوتۆتۆ دوای هەم خوای گەورە پێی داوە حاڵی ئاوا بووە وتوێتی ژنەکەی وتوێتی هەر کاتی هەمان بێ ئەمانە دێن لە دەورت کۆ ئەبنەوە بەس هەر کاتێ نەمانیش بێ دوورت لێگرن. ئەمیش فەرموویەتی ئافرەتەکە تۆ وا تێمەگە ئەمە بیلعەکس ئەمە بە پێچەوانەوەیە ئەمانە خراپ نین ئەمانە چاکن کاتی ئەبینن من هەمە و ئەتوانم ڕێزیان لێ بگرم دێن بۆلام بس كاتي أبينن نيمة لبر أوي پشیمان نبمەوە نایەن. سەی شتەکە چۆن لێ کەداتەوە يعني أو ژنە واتی ئەگا کە ئەوان کە خۆی بالفعل ئەسڵی مەوزوعەکە ئەوەی ئەوان خراپن چونکە ئینسان ئەبێ بەدەمی برا و کەس و کار و دۆستەکانیەوە بێت لە کاتی بوونی و نەبوونیە بەس ئەم لەلایەن خۆیەوە ئاوا گومان بە ئەوانە بە
ئەڵێ بالعکس تۆ هەڵەت یەگەیشتووی ئەوان لە چاکیانایە کە نایان سەر لە من بدەن کاتی هەمە ئەزانن ئەتوانم ڕێزیان لێ بگرم بۆیە دێن سرم لێدن بەس کاتێ نیمە ئەوان بەزەیان بەم نادێت و حەزەکەن پەشیمان دەبمەوە بۆیە نایەن بۆلام. ئەگەر ئێمە بەم چاوە بەم ڕوحیەتە لەگەڵ خەڵکا معاملە بکەین باوەڕ کە برا زۆربەی کێشەکانمان چارەسەر ئەبێ. یەکێکی تر لە ئادابەکان البعد عن التجريح أو التأنيب أو الإيذاء لمشاعر المقابل. يعني كاتي تو نصيحتي خلقك نابي زاماري كي نابي آزاري بدي نابي السرزنشتي كي بشيوازيك بالراسي بيفوتيني كابرا نصيحت دائما بشيوازيك ككس نايزاني يعني بيني خوتو أو كسيه أتشي بولاي فضحي ناكي نصيحتي كي فضيحتي ناكي نصيحت اوي خوتو او بتنيا بس فضيحت اوي بروي لنا وخلك باس يني بكي نصيحتي بكي او كاتب بفضيحات بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم كاتيك نصيحتي خلقك لسر من برا وقت ناوي كسينا ابرت حتى اگر او كسانا بيويستي جوانا ببرا بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم ناوي ابرت هذا يفرموا بو قومانك يواعكن قومانك يواعكن اتنيا ود فلان وفلان. امام الشافعي رحمتي خواه لي أفرمي تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في جماعة فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه وإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. أفرمي أجر أتوي نصيحتم كي بتنيا نصيحتم كا هول بدا لناو خلقا نصيحة مكة شو كوابي بفضيحات لناو كومالي خلقا اگر نصيحة بكي لناو خلقا او كاتا ناتوانم جود بو بقرم واگر بقصتش نكم او كاتا لو من مكة كاتيا من آموش قاري كانتم ورنقرت. اما مقصد امام شافعي وإما فيركا كاتيا كنصيحتي خلقكي بشيوية بيكا ككابرا نشكيني توا هول بدا بتنيا وهول بدا بشيوازيك بي ككابرا ليتي وربقري. عندك لبياوشاكان متوانا لتكن نصيحتك لأخيك تلميحا لا تصريحا وتوانا كانت نصيحتي خلقكي هوض التلميح يكسر رأسه وخون نايوش تكمير بيدرجويا باش يويك بيك او ليت يبقى كورد اوي باسار لقل توما وديوار جوير بقرا يعني يا ديوار جوير بقرا وباسار لقل توما اشتكي آلو شوازانا هي لناو كردشا ابي انسان اقاي لخوي بي وتصحيح بينك تجريح تو مقصدت اوه تشاك بكي نك اوه كابرا بفوتيني بويا اقات لخود بي. اختيار الوقت المناسب للنصيحة والمكان المناسب كاتي مناسب قنجاو وشويني مناسبش وبقسيليكي مناسبش براسي يعني هو بدا كاتي اتوي نصيحتي كيبكي كاتكي با قنجاو بي لكاتي كان بكابرا او بري توري تقسي بكي لوچ خراوتر بلي خراوتر بكا كاتي كي قنجاو شوێنەکەش با گونجاو بێ وەقسەکانیش کە ئەیکەی بۆی بەڕاستی حەقا بە شێوەیەک بێ کە گونجاو بێ. پێنجەم الحكمة والموعظة تكون باللين وبالحسن كاتي موعظتك آموشگاریەکەی خوای تعالی لە قورئان ئەفەرمێ بە هەموو ئیمانداران بە پێغەمبەر و هەموو ئیماندارانیش ئەفەرمێ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. كاتي نصيحتي خلقكي بأو بري حكمة آموج داناية وبيكا حكمة أوي لشوني مناسب لكاتي مناسب وبشويكي مناسب وأفرمي بالحكمة والموعظة الحسنة أقر قايش تحدي أوي كوات توزي آموج قاريكين بي يعني وكو بيويز بكا توزي الروبروبي أفرمي بشويكي جوان اگر گەیشتە حەدی ئەوەی مجادلە لەگەڵ تاعکە کابرا ئەو کاتە ئەبێت جوانتر بێ وجادلهم بالتي هي أحسن چونکە مجادلە خۆشەویستەکانم ئیتر ئەگاتە حەدێک کابرا عنادی ئەیگرێت تۆزێ بۆیە ئەبێت جوانتر بێ حتا شتەکە قولتر بێ ئەبێت بە شێوازیەکی جوانتر بیکەی بۆیە ئەگات لە خۆت بێ. وخواي تعالىش لقرآن هم جارك بيمان أفرمي لا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة قد خرابة وشاكا وكو يكوانين ادفع بالتي هي أحسن
فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قد خراپە و چاکەوەیەک یەک نین. تۆ کەسێک ئەگەر خراپەشی بێ ئەگەر هەرچەند خراپ بێ تۆ بە چاکە لەگەڵا معاملە بکە بەخوا جارێ دوو سێ دێتە سەر ڕێگا. خوا ئەفەرمێ ئەگەر دوژمنێکت بێ دوژمنێکی ئەو پەڕی دوژمن کابرا ئەبێتە دۆستێکی گیان بە گیانی بەڵام بەچی بە شێوازێکی جوان و بە ئوسلوبێکی جوان. ڕۆژێکیان ئیمامی حەسەنی بەسری لەگەڵ کۆمەڵێک لە هاوڕێکانیان چن بۆ داعوەتیەک ئەو ماڵە کە داعوەتیەکەیان بۆ ئەهێنن خواردنەکەیان بۆ ئەهێنن لەسەر قاپێک ئەیهێنن قاپەکە لە زیوە. خۆشتان ئەزانن لە شەریعەتە لە ناو قاپی ئاڵتون و زیوە حرامە ئینسان شت بخوا. ئیمامی حەسەنی بەسری کابرا ناشکێنێتەوە بەڵکو نانەکە ئەگرێتە بان لە پێکیەوە قاپەکەش ها بم دەسەکەی ترێوە خورما و ڕۆ نەبێ ئەو خواردنەکەی هێنن ئاوا هەڵەو دیمە کاتەوە قاپەکە خاتە سەر نانەکە خورماکە خاتە سەر نانەکە قاپەکە داتە دەسۆ ئەڵێ ئەمە نەهی عن المنکەرە بەڵام بە شێوەیەکی بێدەنگیانە کابرا فەزح ناکەی پێ ئەڵێ ئەمە ناشەرعیە قاپەکە ئەدەی تۆی خەیتە سەر نانێ. جاری وحەیە ئەبێ ئاوا ئینسان ئامۆژگاری خەڵکە بە عەمەلی بە شێوازێک عملي. وهناك آداب خاصة بالمنصوح له أو كسي نصيحتي كي أويش بري آداب أبي مراعاة بكيك عدم التكبر في قبول النصيحة. إما لا بي كبر مان هبي في زمان زل بي نصيحتي خلق قبول لكي إنساني مسلمان أبي كاتيكي آموشگاريك أبي قبولي بكا. إمام عمري كري خطاب خوالي رازي بروجه كابرا لمجلسك يقوريها بي ألي اتقي الله يا ابن الخطاب بي ألي لخوا بتر سعي عمري كري خطاب خلقك لو جماعة لو عني دانشتو بنزور يعني بينا خوش بو بم أسلوبه بعمري كري خطاب أميري إيمان دارانو بم أسلوبه كابرا قصي لقلابك بوي عمري كري خطاب فرموي بيني دم شايك بيتيك چون فرموي والله لا خير فيكم إذا لم تقولوها ولا خير فيهنا إذا لم نسمعها. فرمي والله خير ما انتياني أقل إما جو نقرين لنصيحتي خلق و إيوش خير تانتياني أقل نصيحتنا كان وآموش قارينا كان شان بجواني الله معاوية كري أبي سفيان ماويك معاشي دوا خست معاش دوا كوت يتبه هو أسباب يكوا الله أبو مسلمي خولاني تربو لبردم خلقه شكاني وي وتي معاوية أو معاشي خلق بدا كنموشي باوكتا نموشي دايكتا بعرقو بماندويتي باوكو دايكت بياد نكردوا موشي خلق بيدا بيان الله معاوية زور توربو كتوربو مجلسكي بجي الله ورويشتو توزيكي بيتشو هاتوا وتي كاتيك أبو مسلم أوي بيه وتمزور بيتاقد بوم بلام أو نصيحتي بيغمري خوام صلى الله عليه وسلم بيركوتوا كبيغمري خوام فرموي توڕەی لە شەیتانە و شەیتانیش لە ئاگر دروست کراوە ئاگر بە ئاو ئەکوژێتەوە هەر کاتی ئێوەش تووڕە بوون بچن خۆتان بشۆرن پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم وای فەرمووە خۆتان بشۆرن تا تووڕەیەکەتان دامرکێتەوە منیش چوم خۆم شۆرد و هاتمەوە تووڕەیەکەم دامرکایەوە بەڵێ ئەبوو مسلم ڕاستەکە ئەمە نەمولکی باوکمە نە بە ماندوێتی باوکم نە بە ماندوێتی دایکم پەیا کراوە ئەمە مڵکی مسلمانانە بۆیە وەرن معاشەکانتان وەربگرن. سيركن براينا كار بدساني مسلمان آوا حقيان قبول كردوه. عدم الإصرار على الباطل إنسان نابي مصر بيه لسر خرابك هني كسي زور مصر أبيه سور أبيه لسر باطل كاتي نصيحة شكلت سورتر أبيه بالراسي أوش خرابة أو كساني كوا غلطي كان نصيحة كريان وبشمان ببنوبري أو آياتا كون كخواي تعالى أفرمي والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. جاء مجدي خوش دا لآياتك يا لسورة آل عمران لآياتي 135 تا 136 خواه تعالى فرمي كساني كان توشي قناع دين توشي زنا دين توشي خرابة كاري دين يا غلطيكي زور قوراء كان كاتي خواه أخريته بيريان نصيحتك رين وخواه أخريته بيريان بشيمان أبنوا أقرينوا نصيحتك قبولك أوانا مجدي قوريان بو دان راوة كلا آياتك باس كراوة. إنسان أبي نصيحة لكسي أمين وربقري لكسي تشاك وربقري نصيحة لكسي خرابكار ورمقري كسيك نصيحتك أدباب وشيونيكي خراب فيري كاريكي خرابتك بقسي مكة نصيحة لكسي وربقري كالرقاي باش والرقاي تشاكت بي بيشان
أداء. التطبيق العملي للنصيحة، هر کسی نصیحتی کردی زانی نصیحتەکەی چاکە یەکسەر جێبەجێکە. ڕۆژێکیان پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم ئەنسولەیەکی ئاڵتوونی لە پەنجەی پیاوێکی مسلمانە بینی کردیە بە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم کردێ دەستیا ئەنسولەکەی دەکرد و فڕیدا فەرمووی ئەمە چییە خەڵکانێک لە ئێوە ئەڕۆن ئەسکڵێکی ئاگرەکەنە پەنجەکانیان، یعنی ئەنسولەی ئاڵتوون حرامە بۆ پیاوان، بۆ ئافرەتان حەڵاڵە. فەرمووی ئەمە چییە؟ پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم فرکیدا کە فڕیدا پێغەمبەری خوا ڕۆیشت کابرا هەڵی نەگرتەوە، ئاڵتوونەکە ئەنسولە ئاڵتوونەکەی هەڵ نەگرتەوە. هەندێک لەوەیە بوون وتیان بۆ هەڵی ناگریتەوە، خۆ پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم فەرمووی مەیکەنە پەنجەتان، نەیفەرموو هەڵی مەگرنەوە، فەرمووی والله قال لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرمووی نا سوێن بێ بەخوا قەت هەڵی ناگرمەوە، مادام پێغەمبەر فڕیدا قەت هەڵی ناگرمەوە، تەواو ئەبێ دەرز بێ بۆم. ئاوا ئەصحابەکان نصیحەتی پێغەمبەریان و نصیحەتیان قبول کردە بەگشتی. و آخر شتیش شکر الناصح، پێویستە ئەو کەسەی کەوا نصیحەت دەکا و ئامۆژگاری دەکا کە ئەزانی دڵسۆزە بەخەمەوە نصیحەت دەکا، پێویستە سوپاسی کەی، نەک بەرامبەری بێسیتەوە قسەیەکی غەڵەتی بەرامبەر بکەی. من لم يشكر الناس لم يشكر الله، هەر کەسێ سوپاسی خەڵکی نەکا سوپاسی خوای نەکردووە. داواکارم خوای گەورە بخاتن ناو جوانەکانی خۆی ڕەحمان پێ بکە. لەوانەمان بگێڕێ کە ئەم ئادابانە بتوانین لە ژیانی خۆمانە جێبەجێ بکەین. یا ڕەبی خوایە لەوانە بین کە ئامۆژگاری چاکەکەن لەبەر خاتری تۆ، یا ڕەبی خوایە لەوانەشە بین کە ئامۆژگاری چاکە قبول ئەکەن بە سێنگێکی فراوانەوە و جێبەجێشێکن لە ژیانیانە. یا ڕەبی خوایە ئیسلاحی هەڵمان بکەی، یا ڕەبی بەزەیت پێمانە بێتەوە، یا ڕەبی ماڵ و مناڵمان ساڵح بکەی، یا ڕەبی براو خوشکمان ساڵح بکەی، یا ڕەبی کەسوکارمان ساڵح بکەی، ڕەحم بە دایک و باوکمان بکەی، ڕەحم بە خزم و کەسوکارەکانمان بکەی، یا ڕەبی خوایە هیدایەتمان بدەی بۆ ڕێگای ڕاست و ڕێگای چاک، یا ڕەبی خوایە شیفای نەخۆشەکانمان بدەی، ڕەحم بە مردوەکانمان بکەی، احتیاجی محتاجەکانمان جێبەجێ بکەی، یا ڕەبی هەر مسلمانێک ها لە وەزعێکی ناخۆشە خوایە دەربازی بکەی، یا ڕەبی خوایە بۆ خاتر ناوە جوانەکانی خۆت کێشەکانمان چارەسەر بکەی، یا ڕەبی خوایە وڵاتمان بەرەو خێر و چاکە ببەی، خۆشی و هەرزانی لە کوردستانە بەرفراهەم کەی. ئامین ئامین.